Naga People's Front की MLA मरी न BJP ने लुचिंग coalition लेंगा के पिरम support अदो in principle दा हंदो लगा नि हना वारेफ लौक्रे अदो बारो फिरेप्ती लोकसभा में खलोर बम तुंगा लौगन हैरी Board of Secondary Education Manipur na lawba chahiye sige high school leaving certificate examination ke fall ngasi lauthokre pass tawkhibagi chang sa da humputra mari 10 taruk mapan oikre Arun Mihat Chena bani have Helen bu CJM Imphal East puthorpada police amsung bamun kampugi miyamani ke manakta kan mabunna thokre miyam na nung landa bada warta amanga ta thokre More town ki more police inspection banglo manak to laibi yum mama maina tumna chakre thaudo ko petroleum dukan hang yum mama thoki bani hari lamdam asida LGBT community nga sisu masagi pangkom thokpa fangda tuna masak thokpa hingba ngam masak thokna hingba ngamdri hana yawol ki founder director Sadam Hanjabang fongdoraki amasung maitai irol yek loine silol apun balu milal kanglai pang sinun tarawm doi suboina maitai mek sana bahu ki banut puning singmagi thoram pangthokre Ma'am kurumjari adom ningbir bizam pack news ne hauzi pungza se pawgi maruiba pawsing miyam da pijari Naga People's Front NPF ki MLA Marina Chief Minister N Biren Singh na BJP na Biren Singh की BJP ने लुचिंग coalition लेंगाक ते पिरम support अदो in principle दा हंदोक लगने है ना वारेफ लौक्रे support हंदोक की वारे बसे ngasi कोहिमा दा लेबे NPF की head office दा NPF मणिपुर की MLA मरी मक यावना पांगथोक की बमी फम मद कुपना खनर बतुंग दा लौ की बनै वाफम मसे की असेंग वारोल खंगन बगिदा impact news ना NPF मणिपुर state unit की president MLA अवांगो न्यूमाइगा telephone line दा वारी सानर बदा Sanar na bahona bada pau phone bangam khidrabasu NPF ki president TR Zaliang gi Facebook page ta thagalakiba post amagi batung innade NPF ki MLA Marina BJP ne luching Manipur lengak ta ki support lauthok lagani hari coalition government seminaraga BJP na NPF ta ulakleba thawai wawai daba mawong dagi ngasi gi ware basi lakpani hana TR Zaliang na post asid hairi Adumoinamak Lok Sabha Mikal ki process loire betungda ngasi gi ware basi sanagatra natraga sanarodra haiba arur phire lawban hena su posa sida palli Board of Secondary Education Manipur Bosim Loba Chayasigi High School Living Certificate Examination ISSLC gi fall ngasi lauthokre Chayasigi wena pass tawbi chang sada humputra mari 10 taruk mapan yauduna Bosim gi puwarida handaki Chayasina khwadi gi wangna pass tawbu chahi oiba ngamkre adubo position holder kunmanga gi manungda ahanbo position holder kunmanga gi manungda government school ama fawba yawba ngamkidre amadi Pitamra English School Kwakatel gi mahairoi Bhumika Samurai Latpamna subject taruk letter mark phangduna apunba mark samanga humdra nithoi phangduna ahanbo position takre Brighter Academy gi thiam Laisang Kongi Mahiroi Sophia Asem amasung Tiny Tots Unique School Imphal gi Mahiroi Arvin Maibam anina subject taruk letter mark phangduna apun mark chamanga humpu taret phangduna ani suba position tamina krei loren ahum suba position na St Thomas School Kontha alup ki Mahiroi Moirang Them Zulendia Devin tab ngam krei mark na subject taruk letter mark phang mag loren apun mark chamanga humpu taruk phang ngam ki sahiya sigoin apun Mahiroi lising kuntra taret ka chama kuntra nipan examination thabada Mahiroi lising kuntaret chatret nipu pass tawbangam ki government school goin apun Mahiroi lising nipan chatret taramanga examination thabada Mahiroi lising mari chatruk Marifu taruk pass tawduna pass tawbi chang sada yankayum doi 10 yauki loinana private school goin pass tawbi chang sada maripuni thoi 10 ahum yauki Loinana added school gi wena su pass tawbi chang sa da humpuni thoi 10 sino taret yob ngamki babupura da leba bossing gi office ta pangthok ke examination gi full lauthok pa adu ka madi lena na education minister TS Radhe Shyamna lenga ga sina mairo sing the quality leba education piner na honari amade ISSLC examination mai pak ba mairo sing na makata na larik tamna na ba school status da government amsung private school matik sana lai haina phongdoki Manipur की होजिपो 1973 दगी होरका होजिपो थारपे एग्जाम दा
quite the highest pass percentage. See, Hanakis Noy. Mamangi Sahida 73.18, Mamang Sahida 74.69. It's quite encouraging. See, whole teams really effort, a board team member, the Wazama, Lady River, the Asway, Sammy Sansam, government school 100% passed over. Manipur High School 74 cannot have no passed. There is no division between private, aided or government. As long as any institute is providing good quality education, we encourage, we support. अहानब पोजीशन ताखरबी पितमरा इंग्लिश स्कूल क्वाकतिल महिरोई भूमिका समुराई लाटपम ना मखाताना साइंस स्ट्रीम द तमथदुना साइंटिस्ट ओइब पामली पांगथोकिबा एग्जामिनेशन सिग अपुन मार्क सात्रु के मनुंग मार्क सब्जेक्ट खुदिमक लेटर मार्क फंगदुना पुन मार्क समगा हुंबुतरा निथोई फंग ngam भूमिका समुराई लाटपम कवा नौरम लेकाय दलेबा समुराई लाटपम तोंबा मदि शांति यानी की मचानुपी अहुम की मनुंगदा इतोन तोन बिनै भूमिका ना आनो पोजीशन तारकलिबा असिदा माकी स्कूल पितमरा इंग्लिश स्कूल क्वाकैथल की साउन मतेंग पांगबिरखी हाइना इंपैक्ट न्यूज गा खनन उनाबदा फोंदोरखी लोनना सब्जेक्ट खुदिमक ट्यूशन चतुन कन्ना होनरखी अदुबु लारिक पाबगी मतमदे इफंग फंगखिदे अदुबु अफंग मतम सिनरगा पुनिंग चंगना लारिक पाखी हाइना फोंदोरखी नोंमदा लाइक पाबसे ट्यूशन दी हम चटपनिना लाइक पाबे मतमदी याम संग्रे नुंगदांगदी दुम हलकपगा पाबसु पागमद्रेना पुंग अनि अहुम चांगदी दुम चांगाइना पाए हता फर्स्ट टू 10 बौदी ए यार कन थाजे दो फर्स्ट डायरेक्ट ताकपसिदी अमगा ए आइदी साइंस स्ट्रीम अदुम लौगेना खल्ले दुगा आइगी फ्यूचर एम्बिशन ना साइंटिस्ट ओइबन अदुगा लाइक पाबदी माइगी स्कूल दगी अंगांग ओइंगदा सुम हलकपगा होमवर्क तौदिंगे सारा वालो का यादबी अदमाना दुम तौवेबको अखोइना गवर्नमेंट एम्प्लॉय अमदी ओइबा ngam ngamnaba ai dukan macha pharmacy macha am phame nursing thakugi huji bujari hojari angang tuition ke thilure kholure chalure kanda lai sida yauraga chak thongre halaga aina bazaar da pochu yamna khoi yam yonba natamnina khaga sum mateng oina ba phamba hai tare khara maintenance तौब कोननबा हाइतारे साइंस टीम द चलगा साइंटिस्ट होगी हाइबनिना मागी अदुगी लाइन द चटपे याबा कई लेगे अखोइना खंगदा जो खंगबा जाकरी द चलगा फगे हाइदुमा अदुम तानरगा दम थागिनबा चखिनबा तौगनि एग्जामिनेशन असिगानी सुब पोजीशन तामिना खरब माइरोय अनि के मनुंग माइबम आरबिन मणिपुर द लेबा स्कूल अमदा मखाताना महि तमथदुना तुंगी पुंसदा आईएएस ओइगनि हाबिगे अपाम्बा इंपैक्ट न्यूज द फोंदोरखी माइरोय से इम्फालिस के मनुंग चना लेबा लाइफम खुनो मय लेखाइदगी माइबम संजित अमसुंग माइबम ओंबी रोमिता अनिगी नाइतोम पोक्चब मचानुपाने नर्सरी दगी होना क्लास 10 फाउबा इम्फाल गी टीनी टोट्स यूनिक स्कूल दा मई तमलक खिबने ngasi हाइदोगलिबा एग्जामिनेशन असिदा आरबिन नमैतै मयेक इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस अमदे हायर मैथ्स दा लेटर मार्क फंगदुना अपुनबा मार्क सात्रु के मनुंगदा मार्क चामंगा हुंबुतरे फंगदुना अनिसु पोजीशन ता खिबने लोइना एग्जामिनेशन सिदा अनिसु पोजीशन तारगलिबा से मार्क के अपोपी अमसुंग ओजा सिंग पुंगनिंग थौगत पिदुना कन्ना होना खिबगी माही ने हनसु आरबिन इंपैक्ट न्यूज थमलखी याना नुंगाइबा फाउजै क्लास 12 तजु होनानिबगी केनो फावले पीसीडी अइना खतंग नेमे अइना पाबदे कुसु नुंगाइता फाउजै क्रेडिट आई इमा बाबा अमासुंग आइबु ताकपिरिबा ओजादा पिनि इंस्टीट्यूशन दी लेप्चद्री कम रतन दिनो मणिपुर दौरी तमनी यूपीएससी एग्जाम थाना आईएएस ओनिंगे एग्जामिनेशन सिदा अनिसु पोजीशन ताकिबा तोप महिरोय मोयांग इम्फाल सबुंग कंपनी मयाई लेकाइदगी सोफिया असेम से असेम गोपालम सुंग असेम ओंगबी सोबिता अनिगी मसानुपी ने सोफिया सु माइबम अरबिन गुमना मैते मयेक इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस सोशल साइंस में हेयर मैथ्स दा लेटर चतुन अपुन मार्क चात्रु के मनुंग द मार्क चमंगा हुंपुतरेट फंगदुन अनिसु पोजीशन ताब ngam इशू कयाना योम नगलेबा लमदम ओइबन माहिरो सिंगी इसा इसागी इथौ खंगना होनब अमा मथौ ताई हाइना सोफिया इंपैक्ट न्यूज द फोंदोरकी हौजिकी मतमदा माहिरो सिंगना लारिक तमदा ट्यूशन से यावदब यादब माचाक अमा ओइरे लोइनाना पिगलिब माहिरो सिंगना मोबाइल फोन सिजनदुन अरेमद मतम मांगनबगी कल्चर अमा लाक्लिबा से सेमदो हनिंगे हाइनासु थमलखी
ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ medical line na changduna afabu doctor ma oi pami haina ngasigi examination asida ahum suba position ta kibi moirangthem zulendia na fongdorakli panba yai kontha a lutlaiba St Thomas School gi mairoi zulendia na apun ba subject tarukta letter mark fangduna puna mark chatruk ki manungda mark chamanga humputruk fangduna chahiye se second position dagi subnagi mark amma hanthaduna ahum suba position ta kibani Hangang awang lekai telebe Zulendia gi yum the impact news ka akanan unaba mada Zulendia na mairo singna hona babu kallabade maming sapa school sing tamdre su sauna mai papa ngammi hana fongdoraki Class 10 ꯀꯥꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯧꯅꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯄ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯄꯨꯡ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯌꯥ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯤ ꯄꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯩ ꯇꯨꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯨꯏꯁꯟꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤꯗꯨꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯨꯏꯁꯟ ꯆꯠꯄꯁꯤꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯏꯕꯗꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯏꯁꯥꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯔꯒ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯐꯕ ꯉꯥꯛꯇꯗ ꯇꯝꯃꯒ ꯐꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯇꯥꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕꯗꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Khanganjaba mana bosimna loba SSLC examination 2019 asida makong mathang taraba mahiroi sing asigi interview sing impact news gi Manipuri bulletin ase hek loiba matungda sandok jagani Amramda Chief Minister Nongthungun Birena Board of Secondary Education Manipur gi High School Living Certificate Examination 2019 gi ngasi lauthoki ba fall da makong mathang takraba madi mai pak pangam kraba mahiroi sing mafamda nungaiba amadi harawa fongdorakli Chief Minister ma ki nungai phongdokpagi serolda mahiroi singi mama mapa takpi tambir boza singbusu thagar phongdorakli board ki official singbusu matam chana fall lautokpada thagar phongdokpada natana exam asin Lanthokpa ngamongdraba mahiroi singbusu pungning hanthadaran ba made mathangi damak kanna honana ba pauzil thamlakli Irilbong Police Station ki Bamon Kampu Makhaleka dagi Khunzamayum Arun Mihat Chena bani hai balai kidraba Arun gi loina bi KH Helen ngasi CJM Infalis da putorak pada police amsung Bamon Kampu gi miya mani gi marakta akan bamukna buthokrai thaudo kadu Arun Mihat ka mari lena na CJM Infalis ta Helen bu court complex ta pusalak pada thoki bani UTP escort singna Helen bu ngasi ayuk pung 13 makai taba matamda prisoner Benda CJM Infalis da Puraki bane Nakalamram da court complex manungda Mangjaunana Lampel police ki SDPO na luchingba police kangbu amasu akan bumuang da ngak senu na leiram ki Infalis ki CJM Moirangthem lanlaima suti da leibana maram oiduna Helen bu makata na judicial custody thamna na ba Infalis ki CJM Moirangthem lanlaima gi in charge na khangan ki Saida da Bamon Kampugi Miam na Helen Pukiba Yaro Hana prisoner Venadu Tingbuna Tamki Loina na Khoisau Noraba Miam na court complex na nung na Tomjin Bahoraki Loina na mapamadu da duty torama police amasung Bamon Kampu Miam anigi marakta akan bamwang da mukna bagi thaudok thoki thaudok adu khamdok no ba court adu gi advocate ama Miam sangduna Puki Irang adu kansil lakman maram oiraga mapam adu da Manipur police ki ayan police force sing thomjilaktun Irang adu father ki court ki pot chai kya su akaya toy thon ki loina na thaudu ko du chennai senaba mioi tara hom doi police na farga CJM Imphal West da puthok lo matung judge Hiralata na mioi tara hom doi adu police custody thamna na ba khangan khrei thaudu ko da victim o yoraba advocate aduna hai ngasi thokle ba thaudu ko si yamna laibak thi thaudu ne court complex manung da miyam gi move tawbi da na ba hairu da thaudu ko si thokki bane Thaudogasiga Marilena All Manipur Bar Association ki President in charge Brazana Hai Thaudogasi security ward padagi thokpani Thaudogasi Amban akan mamong the condemn tawe amarom the Imphal West ki ASP na phongdor kibada
थौदोक असिदा चेनरिबा मियोय खुदिमक अमसुंग सिल्लांगलिबा प्लान तौरिबा मियोय सिंगसु फारगा लोगी ओइबा सबसाब चैराक पीगनी हरी कोर्ट ताइने बिनु मदो कोर्ट के सोइबे लेते अदुगा मसे तोंगान मसे यादरे हेबा स्पेशल एक्ट 2018 लगी बसे युम यादरे हेबा सेले मयाम तोबिनु न हंजिन हंजिन हाइबनेबा मंजिन न हाइबदे मयाम न युम जिले योंद पुदु पुदा तौनेबा अदु पुदा तौ पुदा मयाम सोइ गाम हिबा यावने बे अदुदे खोइ प्रेस तु खुद इनोवेशन तौखिबे यावखिबे या अदु आई तोंगान इंटेंशन नि तौबु नते मदुदे आई सोक्तन सिदन ngakong ngsin tौखिबो अंति मदुदा सोइबा आई या सोइबो रम या सिन आई हाइजरिसे चुम्बा वायन थौदांग तौगदोरि रेबा लैरिबा कोर्स अखोना तौब ngамदगै मखोइना सिगुम्बा आदि क्राइम तौनी हाइबसे मसिमदि याम नुवाइतब पोनी मसिना थोइबसिना ngसिना अनौबदा पोर्स नते सैरा कोता मयामजु खंगबिरंगनी एनी डोमेस्टिक वायलेंस हाइरो अदगी 302 हाइरो अमा लाको मतमदा थोंग ngak pasingam देबा मसे अखोइ सिक्युरिटी की असोन मने हाइना जु लौजनिंग मसे यामसेना सिगुम्बा म तौगदब ओइरगदि मांगजौनना सिगुम्बा दि लेपाकी वाथोक ओइबा आदि क्राइम नत्रगना सिगुम्बा केस अमगी चेनब मरम लैरगदि सिक्युरिटी मरी लैनब पुलिस स्टेशन जिंग पाउ पिरगा हान एडवांस कैनोइना लौहनिंग मसे सिक्युरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू दाइना से डैमेज टू प्रॉपर्टी लई और प्रेमिसेस ता क्रिमिनल ट्रेसपास तौबगी लई देन कोई लर्नेड एडवोकेट अमा असोल्ट तौबगी लई सो इमीडिएटली कोई मी तो हौजी मयाम सु बिरंगनी चारांग नरगा आफाबदो गाड़ी दा हापि स्टेशन दा कया नो बट आई एम टोल्ड दैट मी तारा दि हेले हाइ कोइन फाजिलिसे सीदा नतना कनाना प्लान तौरा थारकवा करी तौबो ऑर्गेनाइजर न कना लेदना को सिदा इन्वॉल्व तौबो मयाम दो कोई अदुम फागत सके अदुनी कोइना कनो तौदोइ मोरे टाउन की मोरे पुलिस इंस्पेक्शन बंगलो मनाक लेब युम मई तुमना चाख्रे थौदोक सिंह से उपुंग तरामथोय ताब मतमदा मोरे वार्ड नंबर 8 लेब पेट्रोल योन दुकान हांग युम मद थोकी बिनहरी थौदोक थोपम दगी फंग पाउदा मई अदु युम अदुदा हांग पेट्रोल की दुकान अदुदगी हौरखी बिनहरी मई साकपगी पाउ हेक फंगबगा मोरे फायर सर्विस निफुम दोइसोबा सम राइफल्स मोरे पुलिस अमसुंग मफम अदुगी मियामना मई अदु मुथननब होनकी युम अदु मईना अकन ममोंग दा सालकपदगी तमुद लेबा फायर सर्विस कांगु अमसु चंगसिलक्तुना मई मुथननब होनबदा यावखी पुंखाय अमा हेना होनरब मतुंग मई अदु मुथत पंगमखी लोनना थौदोक अदुदा मी अमता असोग पंदी नंगखिदे मैतै इरोल एक लोइना सिलोल अपुन बलुफ मिलाल कंगलैपाक न सिनुन तराउमदोइ सुबो ओइना मैतै मयेक सनबा हौकिबन मितपु निंगसिंगबगी थौरम ngasi पांगथोखरै जीएम हॉल इम्फाल पांगथोखिब थौरम अदुग मरि लेना मिलाल गी प्रेसिडेंट इन चार्ज यांगलेम बिरेल फोंगथोखिबदा मिलाल गी लुचिंग पुरेल चिंगसुबम अकाबगी मिजिंग मखादा मिलाल सेमलब मतुंग लुबसिगा लेंगा ककयारक वारी सानदुन मैतै मयेक असि लेंगा की मखादा लेब माहि लोइसंग सिंगदा तमन्नना बहाइदुना होनबदा यानरक्तबदगी अकी अखंग अमदि तुजुंगलबा खोंजंग क्या चंगसिनखी खोंजंग सिंग असिगी सरुगम ओइना मिलाल गी लुचिंग पुरेल ओइरिबा सिंगसुबम अकाब यावना लुबसिगी थौमी चमंगा हेनबा सजीवा जेल द फाजिनुन थमगी थौवोंग फाव यावकी तुंगदा अरोइबो ओइना मिलाल अमदि लेंगा की मरक्ता यासनबम पुरक्तुना कुमजा लिसिंग अनि सुमना तरुकी मे 19 दा खुये पिनदुना लेंगा की मखादा लेबा क्लास 1 दगी 2 फावगी मनुंगदा लेबा माहिरो सिंगदा अहानबो ओइना मैतै मेक तंबीबा हौकी नुमिदा सिबनिंग सिंगदुना ngasi फाव मिलाल न मयेक चपन नुमित हाय पालन तौदुना लाकपनी हाना बिरेन फोंदोरखी ngasi gi thorom du mari lenana milal na sinduna class 1 dagi 10 फावगी मनुंगदा लेबा माहिरो सिंग ओइबा मयेक सांगदम नबदा अहेन थोइ तारकप सिंगदा मना मथुम सु लांथोखी मयेक असल लमदम से मई तंबम संगसिदा मपुंग फाना चटखिबा नुमित असिबु अखोइना निंगसिंग नबगेदा कोइ मिलाना लेप्तना ngasi असि अखोइ तारा होम दोरक सुबा मयेक चपन नुमित हादना कोना जेम होल इम्फाल से कोना पांगथोक चबनी मयेक असि मिओइबा अमोइना हिंगबा तारगदि मागी नाट मागी चटनबी मागी कांगलोन अदि मसागी मयेक मसागी लोल लेजबा हारिबा मसागी फुरुप हाजे मसी अखोइगी लमदम सेदा ngasi लाइमाइ सेदा मसागी लोल मयेक लेजबा हाइबसे मिओबने चाखपगी खोंथांगदा यामना मरुइबा इहाल हानबा अखोइगी तौदे याद्रबा अखोइ संगदे याद्रबा मसाक मनी हानि आइन थमजगे मयेक असल लमदम से मई तंबम संगसिदा मपुंग फाना चटखिबा नुमित असिबु अखोइना निंगसिंग नबगेदा कोइ मिलाना लेप लमदमसदा खुनाई मिनोक मैसा कीबन मरम ओइरगा लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर हारिबा मयामना समना एलजीबीटी हना खंगनरिबा कांगलुप सिंग असे स्टेटस सिदा ngasi मक्सु मसागी फंगफम थोकबा हक फंगदुना मसा
masak thongna hingba ngamdri haina yawol gi founder director Sadam Hanjabam na fongdorokli wafam ase maitram da leiba y space ta pangthokiba IDAHTOV 2019 International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia gi thoramda fongdokibani thoram ase Kesap Suri Foundation sinduna lebak sin muthungna pangthokliba It Gets Better India ge sargumoina foundation asigi sponsorship makada yawol na sinduna a rainbow walk haiba thimda pangthokibani thoram da Sadam na makata na hai haukiba chahi 1990 gi May tara tareta homosexuality ase disease ama natte amade disorder ama natte hana lauthoki matamadu da gi hauduna sai khudingi oina May gi tang tara tareta se tongan ba thim the International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia haiduna palan thoram pangthoktuna lakli palan thoram asigi sarukam oina yawol na sinduna state asida so LGBT haina khangnaba kanglup singa sibu masagi phangpham thokpa hak phangduna masak thokna hingma ngamanna ba makoida society gi oiba platform ma pinner ba loinana makoi gi health amasung education gi hiram singda mateng piduna society gi manaba thakta pukhatna ba pandam da sigma thoramase pangthokpani fongdoraki thoramada da LGBT kanglup ki punamioi chamarom henma sarugya ki queer fashion face jumba amasung zagoi se yauna cultural program ka pangthokpana thoram gi mapungoi ba saktam sing oiki Manipur ki da transgender ki movement jeri am kuire horpa HIV program ki matungina mayam de horkre adoisu LGBT community haina chauna diverse community am level lesbians gay bisexual transgender nataba mayam leibesity mayam visible oide tholoktaba platform ma phangdaba platform je from phangnaktaba dai lo la leina gibana singba koina celebration no magi koi platform ma pizza na yawl na platform ma pizza raga sumaina mayam je thokpiro akoi support system moina leije akoi atop network mayam ga link tawzarga koina health service or education ki jobs or link tawraga koina sothar sexual minorities and government jo haibi sexual minorities mayam je koina pukhanna ba mayam gi thakta pukhanna ba hona jabane aduna yamna important event amani khoi gi ICAR Research Complex for Northeastern Himalayan Region Manipur Center na Lamsang leba Green Biotech Eco Solutions Private Limited ta haira amadi sanathan nu polam sing process tawduna thamna nabagi technology sing piner nabagi yana warolama khuyek pinakre khuyek pinabagi thoramadu lampel pat leba ICAR gi conference solda pangthoki yana warola du ki matungina ICAR na Green Biotech ta u morokam sung kachai champra gi mahau leba chocolate sana naba winning mix with trivin and prunus flavor prunus fruit roll trivin cookies semsan da bamasung u moropu liduna thamna ge technology whatever they have developed over ICAR na piga da technology singa se ICAR amadi leba ga sigi tongan ba scientist singna puthok ngaktane yana warol khuyek pina ba aduga mari lena na ICAR research complex ke director wadiba Dr. N Prakash na Manipur gi leriba haira amadi manama singa se technology sing ase sijinaduna scientific oiba aphaba mong da liduna thamda achobu mateng oiragane Stera sida ladiba entrepreneur sing na technology sing asi sijinaduna laibaga sida lamdam sigi potok sing pangan ba made sel thumgi phibam phagalan nabagi damag songthorak piu haiduna fongdoraki whatever they have developed over a 5 technology क्योंकि they have scientifically managementally developed the analysis all the nutrient for water the nutrient available then mix of the both things and they are totally separate test for that one then keeping quality is more for these technologies now up to Green Biotech how much the entrepreneurship they will develop Manipur se khoi gi transportation haitara ko asigi gap ma'am haitare khoi fresh fruit sing se yam thuna yon thok ngam dam yam patlaga mang bhai tar kai food processing se lag tar gadi adu gi second output to yon badro hena income da su hena generation pi bangam gani adu matakta hairi ba khoi farmer sing haidi ko sigi farmer sing de gi lokholak da bo mo premium price am de phangjarani dana haibadi po sing do mang roi bam ta patana khon loi loksan doro bani na whatever they have developed over a 5 technology thongzaurok turel gi rol dung ka hena nemtha gi bana turel asigi akoibda tariba khoijuman tobul amsung qualify gi lobuk sing ikang thokpana mafam adu gi lohmi sing mi pai pokna re Bishnupur district ki manung chana sahi supa sangduna taleramba made pothok sauna pothok lom lofam sing asi
kannanabagidama mari lenaba singmi eng sangbi yo haina khoizuman mamang farmers organization KMFO gi member and kesona fongdorakli ngasi maiga yadom gi lomi singna pawmi singa unaba mada kesona asaw sang amadi mari lenaba singna achaw makhal gi machine sijinaduna turela sidagi nung lengoi ka hena pektok ki badi ngasi gi fiba masi yaurakpane matama mada khul ahu masi lofap singda kumbi kalen naidana Paudagi horaga insang makhal kaya thaduna pothok saun pothok lamlabsunga sidi akang angak pafangna pothok hanthare haukiba chahi tara manga sida lofam singa sida phau thaba yadana lerakpana lawmi singi awaba no monomagi hengalakli maakna makha taraduna ising fangan bigani hairabadi sahi amada lofam gi khazina ahumlak thirabasu thijage amasung kisan credit card na piri belawmi singi matiang phauba lawjaroi fongdoraki Atu matamda marilena bising miyeng sangbiduna ising fangdaba gimi paiba pongna riba lawmi singi mateng pangbiu hana magna fongdoraki ngasi pawmi singa unabam tawbulamadi kwasipagi lawmi lupamadi lawmi singsu sarugyaki Nungju thada koi lo urami sing bangge da phau urami sima phamje phobok ko manga thok lo pham ni koi ge local variety tha matam da hujik ki high yield variety je lakon matam da koi 30 40 yogo do lo pham ne adu bu hari ba thongja auction puthak bi thai leitra bani na koi another crop ama substitute tongna na bi da matam support mairian khongdrum chana ba ma tharak bani adu hujik ju lo uning ju sing leite adu na chana ba crop tu tha ba du bog da koi mangsal yarak tre ba koi se kari do godo bono ha ba koi mi pai ba oi ba Break em lauzage break em atungda Manipur da anganba matamdagi sanaduna laklaba pakhang musing hongmagi thorom pangthokibagi paw amade Manipuram sungmalami tongan tongan ba I paw sing puduna lakjage Impact News pu migeng taduna lebiu Break em atungda mayam mo na taram nokchari lona na bulletin sig makhata paw sing miyam da pijari Manipur da anganba matamdagi sanaduna laklaba pakhang musing hongmagi thorom ngasi lining amadi Inad yokat papun mamalem kanglay pak na sinuna pangtok rey pangtok libatorum asigi matang da paudam mama Chahi amagi manung da pangtok pa lai gi thoksel masil singi manung da pakhang bacheng hong bagi thorum asisu amani thorum asi kalen thagi tra mangani panba thanil numita pangthok tuna lakli Pakhang bacheng hong bagi thorum asi malem lesim longa tana thana ba yadraba thorum amani haina lauduna lamdam asida ngallingai matamdagi numit asibu irat thoni tawduna lakli Puwari gi lamai hangana yenglubada ibudo pakhang ba konchen tukthabana ima leimren sidabagi pautak matung inna korau nongkhong koibagi mahutta mapabungi phambal phamkhong koiduna nongkhong koibungamba saktuna kalengi thanil numita mapabungi mahut sinduna malem phambal tongki haina miyamna thajane Salayan sidabana koigi thajana bidamite koigi ko koi malem jile sema ba matungda malem sigi thabak thawda je punana bui dangta masanu pani da lain do sana mai amasung lain do pakhang ba masanu pani sida malem poina na bagi yathang toro matungda pakhang bana mamagi yathang lawraga imaina magi mapagi phamban je koiraga mana ngthau khubam di lawgi ba lawbagi phamban tongbagi umila sibu ningsing boina bana pakhang ba jenghong ba haina maming tholaga imaina pangthokuna lakba Hairiba korong numit asida jingu layam pumba harau muthoi kaduna ibudo pakhang bagi sanamangda hairang lairang anong apen chengba chengbi hairaga irat thoniduna leibak asigi chahong ahongba khunjaw leichauna ba charol churol ke adagi thoniduna lakhi asiguma thoromasi pangthokpana khoida thajana bi habi tare khoigi ko awana leitaba ana yek leitaba kunsi nungsangba sigumbasi koina phangjai haina khallaga maina pangthokpa thoromni Matamni khonglei matung inna lamdam asigi ilongwedagi lireklaba chanabi lining laishol sing kaunarakli ba sibu amuk hanna ningsing handuna lamdam asigi chana kanglon lining laishol gi thorom sing hingat hanna bagi wakalonda ngasi DM college campus ta leiba ipa wangamba amadi ima wangambigi sanglendagi hauduna khoyathong amadi nagamapal phawraga khwai ima kaithel tamna laktuna irat thongni gi thorom asi pangthokibani Impact News dama pauram jariba Khetramayum Premchan Imphal
Imphal West District Commando team na lokot protection thorang ki manung chana thangal bazar gi Hindu hotel lagi Kasturi Thong Naganala Bora Gali Punsi Kaitel Jalal Crossing Sani Mandir amadi khoya thong gi mapa singda thibohum gi thabak chathakrai Imphal West ki additional ASP operations A Ganasam Serba gi miyang makha danga se upung nipan minute manga dagi nipan minute ni putaret fawba sathaki ba thibohum gi thabak adu da miyoi chamri nifu humdoi gi verification sathaki maduda masagi shaktak se suda miyoi tara humdoi fagat ki ba loinana makha tabu wahang pong sathana bagi damak city police station da pu ki hari Amaramda Thangal Bazar amadi Pauna Bazar de Leba Hotel Sing the Changduna Imphal West Commando gi team na natabili chat pasing fagatna na bathi bohum gi tabak sathakrai Imphal West ki additional ASP operation A Gana Sam Sarma gi mi makha danga sinumi jung pung taranithoi minute manga chatpat gi pung amaga minute amaga makhai fawba thibohum gi tabak adu sathakiba nei thibohum gi tabak sathakiba Hotel Sing adu de Hotel Avenue Hotel Niran Lodge Polo Inn Hotel ZM amadi Hotel Embassy ni Hotel Niran Lodge tagi nupa amaga nupi amaga fagat ki hari farbu miyo ani edo maka tabo wang pang sathanan bagi tamang city police station da sinak hari Housing water kliba global warming amadi soksi lagliba akoi bigi phibam yenglaga all Manipur recognized private school welfare association amadi Manipur lenga ki directorate of education is na Manipur lenga ki forest department ga punna khusam na duna paktak na u chara thab gi thoram pangthok lagan hari thoram asigi manung channa lakliba jun manga world environment day amadi July amadi ki taret forward pangthok kodruba ban ma sab kamari lenena private school singi mairo isingna su u chara amam thagni haina all Manipur recognized private school welfare association ki chirol mana khangalakli counting supervisors counting assistants counting micro observers and ETPVS counting supervisors amadi counting assistants singi board masing thibagi matangda nomagi oiba training program lakli matang kunda DC district election officer Thobal gi conference solda pangthok lagani hana chirol amada khangalakli Overseas Point Imphal amadi Wise World Immigration and Education Consultants Ottawa Canada anina puna khusam na duna sinba numit tarung ni chumna chatharakpa Explore Summit Summer Camp nga solution kray Kumalampak Youth Hostel da class 5 tagi hauraga 9 fabugi mairoi singi akhanana pangthok pa summer camp du da puna mairoi kuntra matoi na saru yaki camp loisin bugi thorma da retired Lieutenant General Dr. Konsam Himalay Overseas Point ki chairman RK Semananda yauna mama mapa oiba kya na sarug yaki explore ki matang da camp director Suraj Gurumayum na haiki bada status leriba na wariba mahiro singoin ahan mo na overseas point sinduna pangthok liba summer camp ase maruina mahiro singda soft skill kya takpi tambin na bane Hauziki yamna competitive oiraba society asida school education khaktana mahiro sing mafung fab ngamdri na oiriba mahiro sing da extracurricular activities kya tambiba ga loinana society asida punba haina na ba skill kya takpi tambiba matam oir hena Suraj na phongdoki camp loisin bagi thoramadu ko marilena na camp du sarugya ki ba mahiro sing da certificate sing su khusinaki School na larik tambira burina akoina life skills haibadi soft skills akoina tambiba maya mangda kamaina thokani adigi ai ideas the using doina kamaina express toni haibado sigi ideas akoina introduce toruga sigi summer camps da akoina loina incorporate tobune quality service piva pame akoi quantity service piva pamde aduna akoi mathangi camp so June gi 9 dagi 15 bhawo tobusisu again akoi yamna lowroi akoi di quality service piva pame akoi se every year akoi sumaina pangthokani karigino haga akoi gi society say we need some change ma purko tarabadi si initiatives akoi lobo tare adigi atopasu makhan moloi tholakani aduna society ma da change ma lakse khoi mayam collective ama teamwork ama darkar riba International Museum Degamari Lena Manipur Legislative Assembly na Sindon State Level Painting Competition ma ngasi pangthokrai painting competition adu Manipur gi speaker Y Kemsana All Assembly Complex leba Manipur Legislative Assembly Museum and Archives da haudoki harib competition ase Manipur gi political history gi maramda hagolakliba naharul sing da khanganna gi pandam da pangthokpane amade competition ase da class 5 tagi 7 fawbam sung class 8 tagi 10 fawb gi category ani thona khaidoktuna puna mahiroi yankhai ma thoina saru yaki loinana category ani maki
Makok mathang tarakpa ahum amade consolation manga khangatuna sel gi mana yauna certificate sing pigadauri hariba mana sing ase Manipur Legislative Assembly Museum and Archives ki foundation de numid October 19 da yenthokani hari not only art competition concept Manipur Museum sida political history mosu the Mamanaba Singda, my parents Singda, my Amdam Santok and the line art competition so they do that. Paumai Furki Low Lingmaki Kumai Pauki Festival, Metara Marida Horga, Metara Taruk Faba, Numit Humni Sumna, Senapati District, Manunchana Purul, the Leba, Purul Atongu Bilesta, Pangtokre. Paumai Purki Pauki Festival had Bukuma say, Naling Matam the Hona Chahi could give Metada, Numit Humni Chumna Chataduna Lak Kumayamani, Kumayasi Amanumita, Furubasigi, Mio Singoeba, Achoba, Chaglan, Sinduna Mayampun, Harautam, Samin Nabana, Mapung Torum Oi. Ani subunumta furubasigi naha singi oiba wrestling gi thoram pangthoklaba matung humni chanba aroiba numita furubasigi miyam na thoraktuna lawbukta lawlingba gi thoram pangthokli Progressive Youth Movement PYM Molnoi Area Technopol District na sinduna Mairu Singoiba Career Guidance Program ama District asigi Namkosin Memorial School NMS ki holda pangthokre Thauramatuda Civil Service Examination kamdona thagani amade examination simai pagda karikar masinfamda sangmayai haibigi matangda akhang hai singna wangangki Maya Ikabani Sagi Mayokta Academic Awareness Program Mangasi Kaksing Higher Secondary School da Pangtokre Mifamadu Coalition Against Drugs and Alcohol Kadaki Lamzing Makada Pangtoki Bani Diet Center Imphal East Kaikolda Labour Institute Sigi Mairu Singi Government of India na Thadara Yamlab Senfam Joint Director DDO ACERT Zim Golden Thinguzamna Haina Thokre Hariba Wafamama Laklibasi Students Union of Kanglai Park Sukna Laibak Tibini Hana Cherola Madahairi Lonana Watogasi South Horok Tringaida Lenga Kimari Lenabasing Yengsil Hobuna Yengsil Honer Naba Serola Cinemakatana Apil Torkli Kumbi Sandong Upper Primary School gi Sahi gi Annual Prize Distribution 2018-19 gi Thoram Pangtokre Handak Haidokiba Kosim Loba Class 12 ki Examination gi Arts Stream da Manipur Pumba gi ona First Position Taraklaba Wangu Sadang Khongda gi oinam Berlin Maite Yauna School asigi Sahi asigi oina Class 12 Pass Toraba Mahiru Sing Oktuna Pungning Thawgat ki Thauramadu Kumbi Sandang Khong Upper Primary School gi Management Committee Oza Sing amadi Mahiru Sing na Puna Sindra Pangtokpani Hausi Sanabaki Pauda Hero Second Division League Final Round match amada Manipur ki team ama wadiba Trau FC Kwakaitel amade Ozone FC Bangalore anina hayeng Kumalampak Main Stadium da lamba taunargani All India Football Federation ki miyang makhada chathariba Hero Second Division League Final Round ki hayeng sanagadaba match asigi mango inana ngasi Kumalampak Main Stadium da pangthokiba paum singa unaba mada Yumbu Wadiba Trau FC Kwakaitel ki Maikaidi team Masigi Manager L Ibom Cham the Assistant Manager KH Subha Chandra Sarugya Kibagaloinana Ewe team Mama Wadiba Ozone FC Bangalore ki Maikaidi Manager Razif VB Amadi Head Coach Amadi Assistant Coach Anina Sarugyaki Trau FC Kwakaitel Yumbu Waduna Sanagada match asi Mai Paklabadi Trau FC Kwakaitel Hero I League ta Mapama kan ngamlagani hana ngasi Paumi Singa Unabaki Thorama the Trau FC Kwakaitel ki Assistant Manager KH Subha Chandrana Manipur Miyam the Tamlaki Trau Hibisi Kui Kwakaten Kaktagi in a convenience Manipur Bumbagi in a convenience Mayamgi support Tawiba Koi Sanagadu team Masi Karnataka Manipur Sanabani Haina Logio Manipur Gi Lady Bamiam Sinasu Tamsana Kui Yang Balakidana Koi interest of free was agony other Mayam Lakidana support of you
Vishnupur District Wusu Association ki oiwa mifam amangasi association asigi vice president ki yumda pangthokre mifam aduna association asigi register body hingan nabagi matang da khanna khibaga loinana me kunma panda mifam amaga pangthokna naba warif laukrana Vishnupur District Wusu Association ki chairwola mana khangalakli kunma thoi suba challenge cup veteran football tournament ta pupu FC pungdom bamade AMBA amba charab court ani mai pakre ngasi mapal kangjibung sana kiba football tournament se kuntere chuba league ta pupu FC pungdongbomna FVWA mapal kangjibung panjal ahum ama da maithiba piba ngamki match se da mai pakraba pupu FC pungdongbom chanaroi Rohen Naubi amasung Sanjoina match ki nipuni thoi nipuni pa na badi yankai nipan suba minute sing da panjal amam chanma ngamna ki sathariba veteran football tournament se kunipan suba league ta ngasi sanna ga ba VFC team B singjamai sanaba lakta badagi tournament se busidi langni busing na match se gi sanaba lakiba amba charab quarter match se mai park lehen ayaba piki Salai Holdings Private Limited ki sentang makada Manipur Veteran Football Association sinduna chathari tournament se team kunma thon league round lamba taunari tournament se ki hayeng match lairoi thasi kunda mapal kangjai bung makata ba match ani sanagani Manga suba Oinam Charlie Memorial Men's Open Football Tournament ngasi dagi pangthok pa hokre ngasi singjamai da pangthok pa hokiba football tournament sigi hokdok gi achamba thawrama duda Modern College ki retired principal S Nabachandra made akhoi club singjamai gi president O Biren ani galoina lamdam gi masak naibu mi kyana saruk yaki Oinam Roman gi sentang makhada Oinam Charlie Memorial Committee singjamai made Sido singjamai ani na khusam na dura ngasi dagi pangthok pa hokiba Day and night knockout football tournaments the team Nifunipa na saruk yari hayang tournament na sige makataba knockout match mari sanagani TFC Texam Mangasu VSO Trophy Football Tournament ki semi-final changmagam kre Khongjom Circle Veteran Sports Organization sindun thasit gi amadagi Texam High School gi sanabung amadi Texam Kangjaibung Singtham Sapam amadi Sangthel sanabungda sathariba football tournament si ngasi sana ki ani suba quarter final gi match aduda T FC Sagolwan ani sana ki match adu gi apiba matamda panjal amamam chanaduna match draw oibadagi tournament asigi chana kanglon mantung ina match asigi aka pogi laiba kicks from penalty marks na lepna bada TFC Texam na panjal manga lonan apun ba FC Sagolban na panjal ahum ka san badagi match asi TFC Texam na apun ba FC Sagolban mu panjal taruk marida maithiba piram laga tournament asigi semi final changbangam ki Team kuni thoina group mari thona khaidok tuna chathariba football tournament asigi hayeng sanagadaba hangsi sanagadaba ahum suba quarter final gi match laigani YPHU Lalambung Kuntaret Suba Youth Voice State Level led Sapamongwi Surjalata Devi Memorial Basketball Championship ki final changmangam kre Sapam Deven Singhi Sentang Makhada Manipur Basketball Association Sindunangasi Singa Makhada Leba Model Club ki basketball court sana kiba basketball championship asigi anwa semi final da YPHU Lalambung na ESU Palace Compound Panjal Nipunipan Kuntramanga da Maithiba Pibangam ki championship asigi ngasi Final Chankraba YPHU Lalambung Sanaroi Krishnacharya Panjal Kun Loinana Tansan Ki Eshna Panjal Taramathuichan Mangamna Ki Satharagliba Basketball Championship Basigi Hayang Nungtil Pungmari Makaida Final Match Sanaragane Basketball Championship Basida Nupa Masagi Team Tarukamati Nupi Masagi Team Anina Sarugyari Imphal East District Manung Chanba Porompat Jenims Road Leba Canara Bank building da Apun Fitness Center ki branch mangasi hangdok rei branch adu statesi ki former Chief Minister Radha Vinod Koizam na hangdok ki banei
branch adu hangdokpa loina apunba fitness center gi managing director Y Hamlet na hai lamdam asida laidiba mipum khudimang masama fana thamse haba wakhalolda ngasi fawbada maruiba thaudang kya loduna lakli khongthang adu gi sarugama oina ngasi asi mafam asida center asigi anowa branch asi hangdokpani haba wafam thamlaki अकोई 2009 दगी मणिपुर इहाना अकोई जिम से फाइनल वन जिम हाकपनी अदो ngasi hangiba sina sigisu porom pata sina akoina hangjirakpani akoi pandamdi miyamda apapa pawjilama sajen oina masamu faba khunai ma uhenmi pandamda koi branch si hangjirakpani Hero Junior League final round saruk yarugudaba Bir Chandra Memorial Sporting Club Taubungko ki sanaroi amadi official sing ngasi Imphal thadokre Kolkata gi Barakpur Stadium da tha sigi kundagi kunmapan fawba sathagadaba Junior League sigi saruk yagadaba Bir Chandra Memorial Sporting Club Taubungko ki sanaroi kunma thoiga loina head coach K Somorjit, assistant coach Bishal Kaswan, physio S Deepak Hero amadi team manager oina TH Dilip Kumar su ngasigi khongchat adu saruk yaki team masina mamang thagi tara humdoi dagi kunmapan fawba kuman Lampak artificial turf ground pangthokiba Manipur zone gi oiba league round adu da winner oiba ngamki ngase yug football team masin Imphal thaduk tringaida pangthokiba acham thoram adu da RK Fortune Developers Private Limited ki managing director RK Rameshwar M Ranjita Devi amadi MSF ki president NG Milan amadi masak naiba miyo kyana sanaro ising amadi team official singda sathagador final round adu da mai pak ngamba oyu haduna pungning thaugatki on a football sanabadagi egumba kogi players singna skill leraba talent leraba aru tadi afaba course makhada sugumba SBS Industry Football Academy gi gumba amagi guideline makhada noina amna discipline lena fazana dedication galona sanaba ngamta gadi aruga afauba akogi tungdagi shagi profession oina satpya ba professionalism haraka na koini shagi sumna kantagi aigi kano the career da doctor engineer IS nadaga in civil service exam oibe amu adu maina tawdana yamna respected oiba ai shagi profession mo oina choose to ya ba ai career da choose to ya ba games ngi manungda football seman matanga sa bulletin na say tension jadring ngi mangwena na headlines zamuna pijari Naga People's Front ki MLA Mari na BJP na luching coalition lang agta pirama support ado in principle da handuk lagadi hana warif lawkre adu baro yung firepti Lok Sabha mi khalor ba matung da lawgan hari Board of Secondary Education Manipur na lawba chahiye sige high school leaving certificate examination ki fall ngasi lawthokre pass taw ki bagi chang sa da humputra mari 10 meg taruk mapan oy kre Arun Mihat Chena bani haba Helen bu CGM Imphal East puthor pada police sam sungbamun kampugi miyamani ki manakta kan mabunna ba thokre miyam na nungnat landa bada court amanga da thokre More town gi more police inspection banglo manakta laibi yum mamai na tumna chakre thaudo go petroleum dukan hangwa yum mamada thokki bani hari Lamdam asida LGBT community nga sisu masagi pangkom tokpa fangda na masak tokpa hingbang masak tok na hingbang ngamdri hana yawol li founder director Sadam Hanjabang fongdoroki amasung maitai irol yek loine silol apun balu milal kang leipang asin tarawm doi suboina maitai mek sa nabaho ki banawit puning singbagi thoram pangtokre